Abusua for mo bibia ko baba so German script so na so German TV so bo mo na subscribe to channel no mame like video no na share so da be ya onu bi enso nsabeka video ni bi ni nyina timi de abo. Yes, na yen hwe de work for anopa game Nla Vag Tuesday. Na me won kai so pe so twa any Nla game a emfa ba bia so baba so German ya kachi ha no mo. Me pa so fa number we ya 0599212255 ayo ba serena. Obehwe twa ma kama and our power is 0246898449 no say Mr. Foster ono so obehwe twa kama no page me ye ma 25% commission. Yes, nti game bia obetwa bia no wo so 25% commission wo ho kama nti o pese e twa game ma na waba ofa number ne mu bia on betwa e dia ma so jama me so me number ni se wo pe POS machine e dia ya adwuma o ye writer wo pe POS machine e dia ya adwuma o ho nkyere wa ulodu credit na fast na ba wonya wi na fast na wo sika beto so acha kura no 10 minutes ubetumi aya wo withdraw of wi na wonya no so ho nti ma sanka run the POS machine ni bi yes now so e fa bo adwuma kama now so nyeska botu efa egu ubotom na chese ano so ano no nti anhwe the offer Vag Tuesday Nla Vag Tuesday 9 yes anhwe setup we transfer from Friday bonanza event number 106 so to 65 no serve 74 machine we are normal 27 no serve 31 last box machine we are normal 12 4 box no serve 27 machine we are normal 53 no serve 74 75 22 our machine and to be who 74 no a position first box machine our kama so no twa mai ewo kama into we dia wose emfa event enkodi yemfa event enkodi na wa event so no yeba peke 73 6676 73 6676 ewo kama enti enhwe current 9 uba current na obeto 65 ewa hanmo edemai 65 no serve 74 we e pen obeto 27 and serve 31 last box position we are 12 our fourth box position so no serve 27 no edemai we are no my 53 53 no serve 74 first box position no dey 22 75 our machine hono edemai nti we dia wase yemfa event enkodi misraw pay me event no o pay me we are no 73 6666 no etwa no best 3 nso ewo ho good na ma menkyere wade wa hai yemhwe setup we bi ewo current high na setup no yedru sa event we so na me pese yetwa sa event pa kese na ebeto me ho so ato 65 kosoro ato 65 no ano serve 74 so we no ma sanga 1 ano serve 72 we are sanga 1 repeat no na 72 no anso a repeat we e pen 65 wa jump na ba so 65 no wa jump na ba ano asa be 72 no 74 no e de wo machine e de amaye enti wo so we dia ono so se emfa sa event we enkodi wase emfa sa event we enkodi so wahihye ne kama enti sa event we want to kra na nya two numbers so obeto afri so want to kra no two numbers die obeyi afri so ewo ho enti enhwe current 9 also obeto 65 no na ono so asel 74 we are ma sanga 1 no asel 72 we are sanga 1 repeat no na 72 a repeat we are 65 no on jump na mela na 74 no anso emesi so inti say event we die misrawo omoden na etwa ebi na abetimi ato betimi didwuma wo so papa no pay yes into this two event no na ye cancel ni na ye de aba odwuma enso ewo ho kama inti ye kaboma say ne ba benya for the full game no na ye wi a ye best 5 so ye best 3 so inti sa 72 we 72 ya
na jump repeat your machine no saa 72 no omla as free ball saa 72 no o repeat ye no omla as free banker nti ye de 72 no ye de kwa akotwa 50 nso ewo ho 7250 ene be yi wo so etwa na $2 to per event no ya no yi 7220 7250 no etwa na $2 nso ewo so nti saa pepepe nti ye yi ye best 5 na ye yi ye best 3 nti ye beko for 73.6 no as $2 na de 72 na join na as best 3 na chese eno so eno no nti say ni ebenya for a full game no yes same ene ebenya for a full game no nti bomaden na etwa bi na edebi na menka ho bye bye.